We have made ourselves the cool kids. We don't have limits anymore. Be it in the clothing, be it in the way we speak, be it where we go. We can also do that. You are civilized. You can go to Gisenyi. You can eat life. I'm not saying you don't move, but do that. Is it a sin to go in a club? When you is there worship in a club? Among the things I missed, I never went to a club. But I've seen it in just movies. There are people who made themselves cool kids who think they can go in clubs. We don't see the world the way it is, we see the world the way we are. If you don't change your mind to fill it with the word, you fill it with whatever you see on Instagram. And the word is amazing. When you're scrolling on Instagram and you're focusing on a naked girl, the algorithm of Instagram will say, this man finds pleasure in naked girls. So every time you're scrolling, they're bringing naked girls. And said, I'm not going to be using persecution to fight the church. Let Christianity abide, but we're going to confuse them. From then, Christianity are not persecuted. Umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni akaba yiteguye. Uragahezagirwa mana yacu, uragashyirwa hejuru ibihe byose. We execute your name. Nibyo koko turagutaramiye. Ndibaza uko bimeze mu ijuru. I wonder how it is in heaven. Niba baduhaye umwanya ngo bamarika batuze bumva isi ivuga. They're giving us time so they can hear earth rejoice. Baturusha amajwi meza. They have better voices. Baturusha gukiranuka. They are righteous better than us. Baturusha kukumenya. They know you better than us. Baturusha kukwegera. They are closer than us. Bari mu mwuka umwe n'uwawe mu buryo bw'umubiri. Same spirit as you, O God. Ariko twebwe, but us, O Lord, nitwe twacungujwe amaraso yawe. We were bought by the precious blood of Jesus. Ijambo riravuga ngo ninde n'umwe mu bamarika wigeze ubwira ngo icare buryo bwanjye umunsi ndakubizaye. Among who in the angels there was sat close to God and saying, from now I give birth to you. N'umwe wo mu bamarayika No one among the angels wigeze ubwira ngo icare buryo bwanjye uyu munsi uri umwana wanjye. Set to sit aside of you, saying, ngo ariko ibyo umwana wawe byo warabizatuye. But about your son you have proclaimed. Uravuga ngo uri umwana wanjye iteka ryose. Saying you are my son forever. Urirahira ngo n'umwana wawe ibihe byose. You swore that he's your son forever. Uwo wabaye umwana wawe yabaye imfura muri bene se benshi. He was your son who was the firstborn in nations. Uwo nguwo yabaye imbuto biba ngo twese duboneke mu bwami bwawe. He became a seed for all of us to be in your hands. Ubwo yaravuze ngo namara gupfa namara kumanikwa aziherereza amahanga yose. That after being crucified he will bring nations to himself. Paulo yaravuze ngo iyo akabuto kagumyeho ntigapfe ntikera imbuto nyinshi. Paul says before the seed dies can never bear fruit. Warakoze kubiba ubugingo bw'umwana wawe. Thank you for bearing your son Jesus Christ. Warakoze kwikora mu nda nzahora mbigushimira. Thank you for giving your only begotten son. Nturi umubyeyi gito ahubwo wikoze mu nda kubw'urukundo. You're not a bad parent but rather through love. Kugira ngo twebwe turebe, kugira ngo twebwe tubone. So that you can see us, oh God. Turagushimiye umunezero. We thank you for the joy. Turagushimiye ubuntu. We thank you for the grace. Tugushimiye ineza. We thank you for the goodness. Warakoze guhamagara twebwe. Thank you for calling us, oh God. Turabizi ko tutarusha abandi ubwiza. We know we are not as beautiful as others. Turabizi ko tutabarusha ubupfura. We are not beyond good for them. Turabizi ko tutari imfura cyane. We are not beyond good for them. Oya sukwicisha bugufi turabizi. We are not humbling ourselves. Abimfura bahamagawe si benshi. Those who are called are not many. Abanyabwenge bahamagawe si benshi. The wise who are
called are not many. aribwo uhamagaye twebwe abaciye bugufi But you've called us the weak. ngo icyubahiro cyawe kigaragarire That your muri twe. glory can be revealed among ngushimiye us. umwuka wera, I thank you for your Holy Spirit. ngushimiye ubuntu I bwawe, thank you for your grace. ngushimiye urukundo I thank you rwawe, for your love. ngushimiye ineza I yawe, thank you for your goodness. ngushimiye kwera I kwawe, thank you for your holy. ngushimiye kuboneka muri Yesu, I thank you for your revealing ngushimiye in Christ. guhamagara I kwiza, thank you for the good ngushimiye calling. imbabazi zawe I thank you ziduhagarika, for your forever mercy. ngushimiye ubuntu bwawe I thank you butwambitse, for your abundant grace. ngushimiye ineza I yawe thank you Mana, for your grace, niyo oh God, tugize uko tumeze that uku has nguku. made us to be who we ngushimiye are. umwuka We wera, thank you for the Holy ngushimiye Spirit. imirimo yawe muri We thank twebwe, you for the great works in us. turazamura izina We ryawe, glorify your name. turakwerereza, We glorify your name. turakwerereza, We glorify your turerereza name. izina We ryawe, glorify your turavuze name. ngo urakoze We are kubw'urukundo, singing, thank you for your love. shimirwa ineza yawe, Be glorified. shimirwa ubuntu bwawe. Be glorified. twiteguye kongera kuganirizwa We nawe are ready to be heard muri today iyi from minota you. mike gusa, In these few minutes, oh vugana God, n'imitima yacu speak to our hearts kubw'icyubahiro cyawe for your glory. mu izina rya In Yesu, Jesus' name. amen, 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 amen. haleluya. Hallelujah. muri iyi mugoroba ndifuza ko dukoresha iminota mike I want us to use very few minutes kugira ngo twongere kandi duhimbaze so Imana. that we can worship and praise our God. ni ukuri numvaga twakomeza. How I wish we would continue. ninde yumvaga ameze nkanjye? How many wanted to be like me? nari nkumbuye alarme kweli. I missed the alarm ministry. n'ubusanzwe sinzi kuririmba, I don't know how to sing, ariko noneho byahumiye ku mirari. but I can try. icyo cyongereza urakizi, byahumiye ku mirari. I can try. oya urambeshyera. It has become worse. yego at least turimo turasoza inyigisho yacu. We are coming to an end of our sermon twatangiye ku wa gatatu that we started on Wednesday ivuga ngo guhagurutsa urubyaro that says rushyiraho itandukaniro mu gihe cyarwo. raising a generation that brings a difference. twavuze ibintu bitanu We spoke of 5 steps bishobora gutuma uru rubyaro koko ruzana that itandukaniro. can make this generation to bring forth difference. Pawulo yari yasize Timoteyo aho bita muri Efeso, Apostle Paul had left Timothy in Ephesus aramubwira ngo usigare utunganye usubiza ibintu mu buryo. and he said, I leave you behind so you can correct things. twavuze uko Efeso yari imeze, We spoke about how Ephesus ntabwo hari was. ahantu hari horoshye, It wasn't a good and simple place. niho ubwami bwa Satani bwari buri. That's where the evil darkness empire aha was. muri Efeso In Ephesus, cyari icyicaro cya it Satani, was the headquarter of the devil, ubwami bw'umwijima niho bwabaga. where the darkness kingdom was. ariko abwira Timoteyo, But he told Timothy, nagusizeyo, I've left you he behind. kugira umuntu uhinyura ubusore bwawe, Let no man despise your he youth. kugira umuntu ugukompleksa Let nobody give you complex ngo akubwire kuri muto. and tell you you are young. impamvu ari we nahisemo The reason as to why I chose singira you abandi sigira and umurimo, not choose others, ahubwo nkavuga but wowe I chose you nuko nkwizeye. was because I have faith in you. ndakuzi I Timoteyo. know you, Timothy. igice cya mbere In chapter 1, umurongo wa 4 verses 4, yaravuze ngo ukwizera kukurimo he said the faith that is in you kwabanje kuba muri nyoko unike, was first in your mother Eunice kandi kukaba kwarabanje muri nyogokuru Loisi. and in your grandmother Lois. igitangaje, The amazing aba thing, badamu bombi nkunda kubacurika, I always compare numva these women. nabacuritseho bacurukura. I defer these women so you will niba ari correct nyina me. Loisi hanyuma se nyirakuruza Loiki cyangwa It's the mother Eunice and the nyirakuruza ni Loisi ngira ngo. grandmother Aha. Lois. byabanje kuba muri nyoko unique, It was first in your mother Eunice hanyuma biheruka muri nyogokuru Loisi. and in your grandmother Lois. ukwizera kwawe kurakuze. Your faith is mature. aramubwira ngo nkumbuye kukureba, Said how I wish and miss to ndeba amarira see you. yawe, See you weeping nuzura umunezero. and I'm filled with joy. Pawulo Apostle Paul yari azi Timoteyo, knew Timothy, yari yaramwirereye, had nurtured him. yari afite ubwoba He was not scared bwo kumusigira umurimo of ugoye. leaving him with such a difficult ministry. amwandikira urwandiko rwa gishumba. He wrote him a pastoral ibi epistle. rwose umuntu wese wanyuze mu ishuri teologike barabizi. Whoever that passed in a theology class, they know. inzandiko za Timoteyo bazita inzandiko za gishumba. The epistle written to Timothy are referred to as pastoral epistle. niyo aposo yandikiye umushumba, It was what apostle wrote to the pastor, amubwira ngo dore uko ukwiye kugenza, dore ibyo ukwiye kugenza mu saying itorero. this is what you should do in the church. ntihagire umuntu ugusuzugura, Let nobody despise you. uhane, Curse, uteshe, discipline, ushyire ku murongo, rebuke,
cyane nkunda umurongo wa 13 bice bine especially 13 chapter 4 urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo in the book of 1 Timothy muri Bibiliya ijambo ry'Imana in the Bible the word of God yarababwiye ngo kugeza igihe nzazira it says until I return ntuzarorere gusoma stop not to read ntuzigere uhagarika gusoma do not stop reading kuko ibyo nibyo bizagira icyo niho ukura imbaraga zawe for that's where you get your power ujye usoma Bibiliya read your Bible usoma abandi bakozi b'Imana ibyo banditse read about other servants of God usome read and read Imana yacu ishimwe cyane praise be to God Abafaransa bacu umugani mubi French have a akavuga parable ngo si tu ne lis pas and say if you don't read si tu ne lis pas if you don't read murangize si tu ne lis pas if you don't read ntabwo ari njye utukanye ngo niba udasoma if you can't si tu ne lis pas tais-toi niko bavuga if you don't read just keep ngo niba quiet udasoma ziba sinjye utukanye n'Abafaransa I'm not sinjyewe saying that it was spoken by other people actually umuntu udasoma ntakwiye kugira ibyo avuga mu in bandi other words if you can't read you don't have to share anything babigize umuco they made it a culture ku buryo n'umwana wo mu wa mbere abazi gusoma by just a P1 primary student can read iyo ugiye muri college when you go to muri college vacances bagutahana ibitabo nka bitatu byo in gusoma a holiday they give you 3 books to read in a natwe dukwiye holiday gusoma we ought to kugeza igihe read Yesu azazira until the return of Jesus ntitugarurire gusoma let us not cease ariko amagambo reading twavugaga but the words we were saying nayo yamubwiye mu bice bibiri is what he told him in chapter 2 urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo it's the book of Timothy urwandiko second 2 Timothy ibice bibiri chapter 2 umurongo wa 19 verses 19 kajya kuri 21 all the way to 21 aramubwira ngo urufatiro rw'Uwiteka says the foundation of the Lord ruracyahagaze still stands rwanditsweho ngo and it's written on Uwiteka azabi God knows his people kubera iki yamubwiye gutya why did he tell him this mu mirongo ibanza in the first verses Pawulo yarimo avuga abantu babangamiye itorero Apostle Paul was speaking of people who had a problem with the church aravuga ngo batubereye nk'ikimungu mu magufa that they have become like a rotting seed bahinduye ubusa umusaraba wa Yesu they have turned the cross into nothing bubitse kwizera they have kw'abantu they have turned upside down the faith batumye itorero ry'Imana ribaho ikizinga now the church of God has a stain badukojeje isoni they have put shame upon us atariko mwana wanjye but Timoteyo my son uko bimeze kose whatever the cause wa rufatiro the twubatse foundation was set wa rufatiro the rwubatsweho foundation was set n'ubu and ruracyahagaze it still stands rwanditsweho ngo written on Uwiteka azabe God knows his people twavuze urufatiro urwo ari rwo we spoke of the Ni Yesu foundation Kristo. who is Jesus Christ n'ubu and ruracyahagaze it still stands rwanditsweho ngo sealed on Uwiteka azabe God knows his people aho twibanza ni ku murongo ukurikira we're emphasizing on the continuing verse cyangwa se kuri B or on the B aravuga ngo umuntu ufite ibyo byiringiro that he who has such hope uvuga ko urufatiro rw'Uwiteka saying the rigihagaze foundation still stands kandi akaba avuga izina and is ry'Uwiteka speaking and claiming of the name of Christ nave mu bidatunganye depart from iniquity nave mu bibi depart from iniquity nave mu bibi depart from iniquity Imana yacu ishimwe praise cyane be to Jesus njyewe njya nibaza ikintu I kimwe always ask myself kuko mu iterurwa ryacu because in our nurturing ndavuga mu iterurwa ryacu ryo in kwizera our growing in spiritually njyewe reka nivuge I'll speak about myself nibaza ko bihuje n'abandi benshi I believe I connect with a mu by'ukuri mu bunch. iterurwa ryo kwizera kwacu In our nurturing in the faith twabuze iby'ishingiro we didn't have the foundation ndavuga by'agakiza of salvation amagambo tuvuga y'ishingiro the words we speak of ntitwayasobanukiwe we didn't understand it. urugero nk'ijambo kwihana Example repentance ntabwo twasobanukiwe icyo we ari don't cyo understand what it means ijambo agakiza salvation ntitwasobanukiwe we icyo ari don't know cyo what it means ijambo ubuntu grace ntitwasobanukiwe we icyo ari don't know cyo what it means ijambo kwizera faith ntitwasobanukiwe we don't icyo know ari what cyo it means ijambo imbabazi mercy ntitwasobanukiwe we icyo don't ari know cyo what it means umurimo wo ku musaraba the work done at the cross ntitwasobanukiwe icyo we ari don't cyo understand what it icyo Yesu signifies yapfiriye why did Jesus cry ntitwasobanukiwe icyo ari cyo we didn't understand hari why urugero nkunda gutanga there is an example I give ni filime nabonye kera rwose it's a movie I watched long ago tukijya mu budusobanuye when we used to watch films muri back za then, 2001 in 2001 around yari there filime ya Jet Li it was a movie about Jet Li Gakuba kubaza imvugo nk'iyanjye Gakuba he was a man called Gakuba muri filime ye yarageze i Burayi in his movie he had reached in the foreign hanyuma avuga countries ijambo ryangumyemo and he said a word that it was instilled in him. yinjira mu rusengero He enters a church ndavuga mu rusengero rw'abakatolika in a Catholic church agezeyo when he entered yitegereza umusaraba he looked at the cross arangije aravuga ngo and said ni iki gituma imana y'abanyaburayi ihora ibabaye why is it that the God of the Europeans or the foreign ni is always ni sad iki gituma imana
imana y'abanyaburayi ihora ku musaraba? Why is it that the God of the foreigners is always on the iyi cross? mana wayiringiramo iki kunayitishoboye? What kind of hope is found in this God? ibyo bintu byangumye mu mutwe. It stayed in me. mu by'ukuri bavandimwe, Brethren, no gusobanukirwa umusaraba ubwabyo we ntitwabimenye. can't even understand the meaning of the cross. mujya mubona abawikubita imbere, We see people bowing to the cross. kandi si twebwe twenyine And byabayeho. not only on us, abisirayeli byigeze it kubabaho. happened to the Israelites as cya well. giti mose yamanitseho inzoka bakireba bagakira. The stone that was pointed in the wilderness, that was a snake, basabye mose ngo bagitware they asked Moses to return it back home so kugira ngo bake bakereka abana babo. that they can reveal it to their children. bigeze mu gihe cy'abami, In the times of the king, iki giti bari baragihinduye ikigirwamana. this tree was turned into an idol god. bakitaga neushitani. They called it Nehoshitan. bari barakigize They had ikigirwamana. made it an idol god, bari basigaye and bagisenga. they started praying. niko natwe bimeze rega. That is how it is hashize today. hafi imyaka 2000 Over 2,000 years, yesu abambwe ku musaraba, Jesus crucified on the amaze cross. kuwubambwaho After being ndetse crucified, anawugwaho, he died, amanuka ikuzimu mu went to bapfuye. hell, ariko imbaraga z'umuzuko but the power of ntabwo twigeze resurrection, tuzumva we cyane. didn't understand it. njya nibuka bwa mbere mbwiriza muri Foursquare, I remember the first time I preached in ndabyibuka ibyo Foursquare. navuze. I remember what I twavuze said. imbaraga We z'umuzuko. spoke about the power of kristo yesu resurrection. yazutse mu bapfuye. Jesus resurrected ntabwo from the akibange dead. ku musaraba He's no bavandimwe. longer on the cross. yesu ni muzima. Jesus is yesu ni alive. muzima. Jesus is alive. ntabwo yesu akibambye ku Jesus is musaraba. no longer on the cross. impamvu umusaraba w'abarokore uriho ubusa urabizi? The reason why the cross has nothing on it, umusaraba w'abarokore impamvu uriho ubusa, the reason as to why the cross is vacant, uvuze ibintu bibiri. it means two things. icya mbere utwibutsa ko wawubambweho It reminds of who was yawuguyeho ngo crucified, ngewe nkire. and he was gotten from there for I can Kandi receive yarazutse mu salvation. bapfuye. And now he's alive. icya kabiri, Secondly, urambwira ngo uriya musaraba impamvu uriho ubusa, it tells me the reason as to why the cross utegereje is senga wa empty. kera ngo It wubambweho. is awaiting for the singer of Naho old to be kubamba kamere crucified. yanjye. That is where I naho crucified kubamba my kamere carnality. yawe. It's why I crucify your kuko carnal mind. abakristo yesu Because those of Christ, babambanye kamere yabo niruba ku they were musaraba, crucified with Jesus by the carnal mind on the cross. ariko yesu we ni muzima. But Jesus is alive. nari nkivuga ngo amagambo nk'ayo Such words, nayo ntitwayasobanukiwe. we didn't understand them. mu gihe gishize rero In the previous years, sinzi ngo ni I ryari don't know when, ubuntu bwatugezeho, grace came. tumenya ubuntu We bw'imana. understood the grace of kandi God. burya abanyafurika twaragowe, And Africans were in big trouble. bitugeraho nyuma y'abandi, It comes on later on. bitugeraho inyuma It y'abandi. comes afterwards. ngewe nari nzi ko ibintu by'ubuntu I thought grace ari inzaduka. was something that was kumbe coming. mu 1,000 banditse ibitabo, In 19 something that had written books muri about grace. 100 habaye ibice bishingiye kuri iyo nyigisho, There were regions that were made compared abandi to that teaching. babukuriyemo. Others were nurtured in grace. mu gihe cy'abaruteri bavugaga ubuntu, In Martin Luther King time, they were speaking about twebwe grace. tuzi ko ari ikintu gishya And twatuye. for us, we think it's a new religion that is ubuntu coming. butugezeho rero, When grace came, murabizi ko nta wundi murimo wa satani ari umunyabinyoma. and the only work of the devil is a liar. murabizi kuva muri 300 ubundi nyuma ya yesu, nyuma y'urupfu rwa yesu, 300 AD, nyuma yesu kristo, muri 300 nyuma yo gupfa kwa yesu, 300 days after the death of ndavuga Christ. ikinyejana cya gatatu, I'm speaking of the third satani generation. yahinduye intambara. Avuga ngo singirwanyije ubukristo nkoresheje akarenganyo, nkoresheje The persecution. devil changed the way he fought the Christianity sinkirwanya itorero nkoresheje persecution. and said, I'm not going to be using persecution to fight the church. nimureke ubukristo bubeho, Let Christianity abide, ahubwo tuzabuvangira. but we're going to confuse them. kuva iyo munsi, kuva icyo gihe, From then, ubukristo ntabwo bukoreshwa nta muntu ubabazwa nuko ari umukristo, Christianity are not persecuted, ahubwo ubukristo bwawe azakora uko ushoboye ntibube buzima. but he will do whatever to dilute your Christianity. yaretse ubuntu turabumenya, He acknowledged, he left ariko us to uzabuvangira mu understand bumenye grace, nabi. but he said now you will not know grace to its fullest. mbivugiye iki? Why did I say ni uko this? akenshi tugarukira ngo Most of the time we stop urufatiro rw'iteka ruracyahagaze, by saying the foundation of the Lord kandi still stands rwanditsweho ngo and sealed on. uwiteka God azabe, knows his people. ariko ukurikiraho ni uw'agaciro nawo. But then the following verses are ariko valuable. abavuga izina ry'uwiteka But those who claim the name of the ntibige Lord kureka ibibi, depart from iniquity. ntibave mu bitagira umumaro, Let them depart from iniquity. ntibave ku bitagira umumaro. Depart from iniquity. mu nzu y'inyumba
In the great house, ntibamo iby'icyubahiro gusa, they are not vessels of honor, habamo n'iby'igiciro but we bavandimwe. have vessels of Iyo honor. umuntu yiboneje For when you purify yourself akitandukanya and n'ibidatunganye, separate from ngo iniquity, azahinduka igikoresho you become a vessel cyo gukoreshwa iby'icyubahiro that is used for honor, bigirira nyiracyo that is umumaro. valuable to the master's use. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Ni ayo magambo twaganiriye rero. Those are the words we spoke about. Umutima w'ijambo uravuga ngo Now the heart of the umuntu word, niyiboneze, that if you purify ni yourself, igikorwa wowe ugiramo uruhare. it is an act done individually. Umwuka wera niwe ugikora, The Holy Spirit does it, ariko agikorana nawe, but it's done through you. akorana n'umwete He wawe, works with your zeal, akorana n'inzara yawe, works with your hunger, akorana no kumvira kwawe, works with your respect and akorana no obedience, kwemera kwigishwa kwawe. works with your acceptance to learn. Imana yacu ishimwe Praise cyane. be to God. Imana yacu ishimwe Praise cyane. be to God. Imana yacu ishimwe cyane. Hallelujah. Sinzi niba mubizi ariko murabizi, mukiga mu ishuri, When we were back in school, tukiga mu ishuri, back when we were in school, hari abana twiganaga bazi ubwenge pe, there are wise students we had in class. ariko icyo nabonye baturushaga kuruta ibindi, But the thing they had most, babana bari bazi ubwenge kurusha. those wise children, Nureba 80% 80% of them, hari icyo bakurushaga kuruta, they had something beyond. bakurushaga umwete wo kwiga. They had a zeal to study. Turemeranya Are we twese, together? murabyibuka? Are we together? Ugasanga ndibuka ngewe niga mu wa mbere, When I was in senior one, kuko natangire muri école technique, I studied in a technical school. bavuga ngo tujye kwiga icyongereza, They say we go to learn English ndarababeshera igifaransa, or French. tukavuga ngo kuko nabwo ngo igifaransa ngo kiri hose ngo seri ngo ni igifaransa ngo ntabwo ngo kiri cours professionnel, c'est ça. And we'll say that it's not a professional course. No bakatubwira ngo imitekerereze twari dufite ngo se ninjya kwinstara amashanyarazi nzabikora mu gifaransa. And we would have this mindset of like, if I'm going to set electricity, do I need French? Muri icyo gihe twe tuzi verbe nk'ebyiri gusa. We had like two verbs there. Kajo pousse ici, When I press here, la lampe s'allume. the lamp will go on. Encore kajo pousse ici, And when I press here, la lampe s'éteint. the lamp will go off. Kirangirira aho ngaho. And that's it. Icy'ingenzi ni ukumenya ibyo As bingiye. long as you know those. Ariko uko iminsi But igenda, as time went by, nza gusanga n'akazi bagasaba mu I gifaransa. came to realize that we need to ask Abaturushije umwete those who had the zeal, bagize ubwenge they kuturusha. were wiser than us. Uzarebe babana b'abahanga, Look at the wise si students. uko ari abajeni gusa, It's not because they're geniuses, ahubwo babivana mu mwete baturusha. but they have the zeal that is pushing them. Ndagira ngo ubwire, ndabyibuka ngewe I remember niga muri secondaire, when I was in secondary, n'ubushize narabivuze, I even spoke about twagize it. umwete wo gusoma We Bibiliya, had the zeal to read the Bible. tukayisoma nk'aho turi We imfungwa, would read the Bible as if we were prisoners, tukayisoma nk'aho bazira ngo bazayitubaza. as if we're going to be questioned about it. Ndibuka inshuti yanjye I twabikoranaga, remember my friend, we used to read we the muri Bible. Bibiliya ye yaranditse ngo fini. In his Bible, he had written, Iyo yarangiza finished. igitabo agenda akandikaho ngo fini, hahandi hasigaye. He would say, finish to the book. Narangije kuyisoma. I'm done reading the book. Twajyaga twicara umwe akabwira undi ngo tangira vuga ibyo wasomye, We would say, recite what you've read. tukabifata mu We mutwe. would memorize it by Ndagira ngo head. ubwire nta bitangaza birimo, There's no miracle in that. biva ku mwete ubigirira, It comes from the zeal you biva ku have. mwete It ubigirira. comes from the zeal you have. Imana yacu ishimwe Praise cyane, be to God. Imana yacu ishimwe cyane. Hallelujah. Uwabyutse mu gitondo He who woke up in the morning ashaka mu maso h'Imana, seeking the face of God, agasoma Bibiliya, read their Bibles, akitabira serire, attempt the cell meetings, akaba muri groupe atatega abandi, will be in the groups well, akaboneka mu gitaramo, will attend in the nta gatherings. kabuza ubugingo bwe bugomba guhemburwa. Without a doubt, there is restoration in life. Imana yacu ishimwe cyane, Hallelujah. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Mfite inshuti yanjye twakuranye, I have a friend who grew up mu together. gihe icyo gihe Among that time, yajyaga mbaza ngiye gusenga, he would ask me before I go to prayer, ati se kuri mugiye gusenga ufite ikihe cyifuzo? you always go to prayer. What kind of prayer request do you Namubwira have? nta cyifuzo I would mfite. say no prayer request at Ati all. urambwize se ukuri? I say, are you being honest? Iminsi 5 nta cyifuzo? For 5 days, no prayer request. Ntoya ntacyo rwose, I would say no, nothing. ngiye gusabana n'Imana. I'm just going to have an intimacy Akambwira ati with ariko God. byose simbyumva neza. I say, I don't understand. Akomeza kumbona mbaho ntyo, He would see my lifestyle like that. ndamushimira cyane. I praise him. Hanyuma And then akambwira ati ngewe ibintu ukora simbishoboye, he says, I can't be able to do what ariko you nzajya do, nkora uko nshoboye mu gusenga kwawe ngiremo uruhare. but I will participate in your prayer life. Akangurira ibitabo akabinzanira, He would buy for me books and uzasoma bring bino them, bitabo. read these books. Nava mu gusenga
gusenga after prayer akambuza amahoro he would tell me ngira bike mu byo wasomye what have you learned. njyewe sinshoboye kubisoma I can't read ariko mbwira bike mu byo but wasomye tell me what you learned. iyo narangiza gusenga After praying yajyanaga kungurira basi ati basirya ngiwe nkugurire kuko simbishoboye he would bless and buy for me. uyu munsi tuvuga Today as we speak, uyu munsi tuvuga today as we speak, sindabona umuntu usenga nkawe I've never seen a prayer man like ibyo him. gusa murabyumvise Are we together? nanjye iyo nkeneye gusenga If I need to pray, mwicomekaho I connect to him. mwicomekaho I connect to him. aba mu bihe byo gusenga bitarangira He's in a prayer sigaye lifestyle. nifuza ubuzima bwe I urge and need his life. iteka ndamubwira ngo ni wowe umeze utyo I asked him, you're the one who was biva like ku this. mwete ubigirira It comes from the zeal you ntabwo abandi have. bafite icyo bakurusha They don't have anything beyond niyo what mpamvu you bibiliya have. yavuze ngo umuntu niyiboneze That if you purify yourself, umuntu niyiboneze if you purify twavuze yourself, uburyo butanu rero umuntu we yiboneze spoke of 5 phases of ngiye gusoza purity. n'ubwa nyuma And I will end with the last one. twavuze uburyo butanu umuntu yiboneze We spoke of 5 purity phases bibiliya itubwira that the Bible speaks uburyo about. bwa mbere The first phase, twavuze ko umuntu yibonezwa bikomotse ku mazi we say the baptism purity. amazi niyo ya mbere yeza The water that purifies. twasobanuye amazi icyo ari cyo We spoke about what water is. bibiliya nisobanura uko amazi atweza And water signifies how water cleanses us. kwezwa n'amazi bivuze kwihana Being purified by water means repentance. umurongo twagendeyeho The verse we followed 19 umurongo wa 4 mu byakozwe n'intumwa in the book of Acts chapter 19 verses 19 umurongo wa 4 19 verses 4. ubwo Pawulo yagiraga muri Efeso n'ubundi When Paul came to Ephesus, abaza abigishwa ba Yohana asked the disciples of John, mwabatijwe mubatizo ki which kind of baptism were you baravuga ati baptized with? twabatijwe umubatizo wa Yohana Say the baptism of John. ntimwagize nabi You did a good thing, ariko umubatizo wa Yohana but the baptism of John yababatije umubatizo wo kwihana baptized you the baptism of kugira ngo repentance, mwitegure kwakira uje so you nyuma can prepare on who to come. imana yacu ishimwe cyane Praise be to God. twasobanuye kwihana icyo ari cyo We spoke about repentance. tuvuga ko iyo umutima utihana That a heart that doesn't repent, n'imana ntishobore kubona uko iwunjiramo God cannot enter in that heart. niyo mpamvu yesu yavuze That's why Jesus ngo said kwihana no kubabarirwa repentance and forgiveness bikwiye kubwirwa amahanga yose should be preached to all nations. ubutumwa tuvuga The good news we speak buravuga about, ngo ni mwihane it says repent ibice 4 muri Matayo in Matthew chapter 4. mesaje ya mbere yasohotse mu kanwa ka The yesu first message that came out of the mouth of Jesus, mesaje ya mbere yavuye mu kanwa ka the yesu first message uttered out by yaravuze Jesus ngo ni mwihane was saying repent. imana yacu ishimwe cyane Praise be to God. mesaje ya mbere yavuye mu kanwa ka The petero first message from Peter's mouth yaravuze ngo ni mwihane said repent. umwuka wera amanutse When the Holy Spirit inkota ascended, yabacumise mu mutima there was a sword that intersected the barabaza ngo heart. bagabane data dukora iki Said, what should we do? ni mwihane Repent. kwihana rero Repentance niyo nzira ya mbere is the first way, nicyo kintu cya mbere is the first umuntu weapon akoresha abonezwa that n'imana you use to purify yourself. kumeneka ku mutima The brokenness of heart. kwemerera imana intege nke zawe Allowing God of your weakness. kudakunda ubuzima butatunganye urimo Not loving the life you're living in. ukabwira imana Tell God, ndarambiwe I am tired of this ndashaka life. guhinduka I want to transform. niyo ntambwe ya mbere That is the first step. cya kabiri bitubwira cyeza Second, that ni purifies amaraso is the water. bibiliya blood Blood. bibiliya tubwira ngo The Bible tells ngo us ntibishoboka that it is ko impossible habaho kubabarirwa that ibizaha there is forgiveness of sin hatabanje kumeneka amaraso unless the shedding of blood. ibice 9:14 mu baheburayo In the Hebrews chapter 9 verse ngo 7, nkaswa amaraso y'umwana w'intama that instead being the precious blood of Jesus yatwejeje that cleansed us. amaraso niyo yatwejeje The blood cleanses. yesu biratubwira ngo Jesus, the Bible tells us ngo amaze kumenya ko imana that after understanding that God nta kindi gisubizo yabonye didn't find any other ngo solution uretse amaraso ye except his blood. ngo nawe aravuga ngo mana maze kubimenya mu He muzingo said that w'igitabo after acknowledging that in the yuko book, mu muzingo w'igitabo byanditswe that it kera is written in the book yuko wanyiteguriye that you umubiri have prepared a body for me kugira ngo amaraso yanjye so that yesu my blood can cleanse. ngo nanjye mbera ko ndavuga nti And then I said, ndaje mana here I am, Lord, nzanywe no gukora ibyo ushaka coming to do your will, kuko mu muzingo w'igitabo niko byanditswe because kuri it is njye written in the book. nzanye amaraso yanjye I've brought my ngo blood yeze abatuye isi to yose cleanse the people of the amaraso world. yatwejeje The blood that cleanses atubaraho gukiranuka kw'imana gives us righteousness of God. tubarwaho gukiranuka We are kw'imana found righteous, ariko tudafite
But we don't have it. intambwe ya gatatu The third iyo step, tumaze kwezwa after n'amaraso being cleansed by blood, tumaze kwezwa n'amaraso after being purified by kwezwa blood, n'ikintu cya we gatatu are purified by the third ijambo thing, the ry'Imana word of God. ijambo The ry'Imana word of God. ijambo The ry'Imana word of God. ndibaza ko twahawe umugisha abo twari kumwe kare Those who were blessed in the morning, twabivuzeho pe we spoke about it. ijambo ry'Imana The word of God. ijambo ryeza rite How does the word purify? riduha imitekerereze It mishya gives us a renewal of mind. riduha gutekereza kwa Kristo It gives us a mind that was in Christ. bigatuma tubona isi uko isi And gives us itagaragara to see the world in a different nababwiye perspective. akantu mwandika I told you something to buri write. isi ntabwo tuyibona uko iri We don't see the world the way it is. isi tuyibona uko twebwe We turi see the world the way we are. biragoye kubona umusore usambana It's difficult to see a man in adultery. yuko urabona ko nagufasha ngo dusenge You see, I've held your hands with buriya mu prayer. mutima yahise avuga ati kiriya gipasiteri imana kiriya gipasiteri kubera ko we nta na rimwe abikora abikoze gusa Because now, because of what is in their head, they thought something else. mu yandi magambo kuri we isi isa nk'uko ari In other words, the world is according to the way he is. isi ntabwo tuyibona uko iri We don't tuyibona see uko the turi the world the way it is, but rather the way we are. ibyo muze murabyumvise Are we together? rimwe nkunda gutanga urugero pe I love giving examples. nigeze kuba ndi kumwe n'inshuti yanjye ari There's muri a time I was with my friend. yagiye gukora hirya yari inshuti yanjye twakonaga mu He kazi was a friend who was serving together. murabizi ko nkunda umupira nanone You know, I love football. murabizi neza Do you know that? kandi na Yesu arawukunda niko nibaza And Jesus loves football as well. we hari uwavuze ngo impamvu awukunda ngo niyo mpamvu ategeka abubatse ngo ntihubake hejuru ngo nawe ngo ajye areba buriya stade mujya mubona itwikira Yesu That's why buriya we ngo na Yesu ngo have abareba an open air stadium for Jesus to watch the match. abatayikunda mwihangane mwarapfiriwe pe For those who don't love football, it's up to you. noneho tujya kurebana umupira So we went to watch football. uko tugiye kureba umupira When we want to watch, hari kuri iyi DSTV it was on a DSTV channel. noneho bakanyuzaho publicité Now they used to make ya publicity Guinness of Guinness. umugabo avuye ku kazi ananiwe This man was coming from work tired. yagera mu rugo akicara He would sit agafungura kabati and he would open his tie. bakamuzanira Guinness They would bring a Guinness akayifata akayisuka mu and kirahure he would pour it in a glass. ikameneka Pouring. ikameneka ikirahuri kikuzura ikameneka He's pouring and the cup is overflowing. noneho ngewe buri gihe nkahura nibaza ngo ariko iyi publicity umuntu ayikoze ni umuswa gusa I asked myself, whoever that made this an arimo aratwigisha kumena advertisement inzoga se is showing us to pour a drink. aratwigisha se kuyangiza What is he showing in this nibonye advertisement? kenshi mbaze ya nshuti I yanjye asked my friend. ariko uyu mugabo natari umuswa ngenda nizi itangazamakuru I started news reporting. journalism Jan- ni journalism I studied journalism. nakoraga n'uwo mwuga nyine And there was a news ariko uyu reporter. muntu ngewe se nshobora kumuhikira ni I said- umuswa I can't give a gig to this man. What is arambwira he ngo se ngo doing? kubera He iki said, why? none se bamubwiye ngo natwigishe kumena inzoga Did they tell him to teach us to pour drinks? arambwira ati ceceka we Say, keep quiet, keep ati quiet. iriya publicity iyo nyibonye umwuka umperamo When I look at that publicity, I'm run out of breath. uguheramo se gute I said, how? ati kuri uyu ibona imanuka numva icyaka kinyishe That the way you see it pouring, I become ati thirsty. niyo mpamvu iyo igiye mubona asohotse kenshi burya mpita numva inyota That when it goes in, I go isi outside. ntabwo tuyireba uko iri tuyireba uko turi We don't see the world the way it is. We see the world the way we are. nudahindura ubwonko bwawe If ngo you ubwuzuze don't ijambo change ry'Imana your mind to fill it with the word, uzabwuzuza bya bindi ureba kuri Instagram you fill it with whatever you see on Instagram. kandi isi nayo iratangaje And the word is amazing. igihe uscrollinga kuri When Instagram you're scrolling on Instagram hanyuma ugatinda ku mukobwa wambaye ubusa and you're focusing on a naked girl, icyo bita algoritme ya Instagram the algorithm of ihita Instagram, ivuga ati uyu mutipe Will say- anezezwa n'abakobwa bambaye ubusa this man finds pleasure in naked igihe girls. cyose uzascrollinga bazahita baguha abakobwa bambaye So every ubusa time you're scrolling, they're bringing naked girls. ntukabeshere Instagram yarakubonye Instagram reads and understands you. algoritme nuko ikoze That is how the algorithm is. hari abantu ubundi batigeze bakora subscribe There are people who didn't subscribe kuri YouTube channel on YouTube channel. ariko niba ureba ukaba ureba Wazalendo n'urugero But if you're looking at Wazalendo frequently, Wazalendo TV when you're looking at Wazalendo igihe TV, cyose ufunguye YouTube every time you open YouTube, bazagupropoza Wazalendo they'll bring Wazalendo algoritme videos. ubwayo irabizi The algorithm is worked like icyo that. uhaza ibitekerezo Whatever byawe you feed your mind nicyo uhinduka is cyo what you're transformed to be. muribuka mu migani 20 se In Proverbs gatatu 23, umurongo wa 7 chapter 7, haravuga ngo uko umuntu atekereza niko that ari so as a man thinketh, icyo so uhaza is he. ibitekerezo byawe What you're giving your nibyo mind uzahinduka is byo what you become.
Come, brethren. ibibagoye twebwe tutagira. What's troubling you that we don't have? Ni ikintu cyitwa social media. Social media. Shitani igendesha amaguru. That's a walking devil. Ntituzayireka. We are not going to stop doing it. Dukwiye kuba abantu bitonda. But we should be wiser. Naratangaye. I was amazed. Naratangaye. I was amazed. Abantu bose uzi bahimbye social media. All people you see who are social media influencers. Mu rugo rwabo nta smartphone ibayo. They don't have smartphones in their houses. Mark Zuckerberg. Mu rugo we nta smartphone, nta kimwe kiba mu rugo. Own a smartphone in his house. Uratekereza? Do you imagine that? Uratekereza? Can you imagine babandi bose uzi babahanga. All the wise people, the geeks. Barabikoze ngo bagucuruze wowe. They did it to sell to you. Bakuyica. Trying to kill you. Barinda abana ba bakubwira ngo mwana wanjye ntukarebe kuri Facebook niyo wayikoze n'uburozi uzapfura ikigoryi. He's a Facebook creator but he's telling his children do not use Facebook. Ariko yabihinduye ubucuruzi. And he's trying to sell that. Reka nkubwire. Let me tell you. Fata umwanya muto basi. Take time. Gabanya kuri social media. Reduce social media. Gira amakano wongeramo kijambo ry'Imana. Change something and put it in the word of God. Add on the word of God. Because word purifies. Rikaduhakora ibintu nk'uko Imana ibibona. It gives us to see in God's perspective. Ibyo twabivuze cyane rero. We spoke about that earlier. Kwezwa n'umuriro. We said purifying by fire. Nirinze kuhajya. I don't want to go in deep. Ndabizi ngiye yose nagaruka. Because if I go there I won't come back. Reka twivugire icyanyuma. Let's speak of the last. Tutazi ko nacyo kijya cyeza. We didn't know that purifies. Cyitwa kwezwa no kwirinda. Ntabwo tubizi. Kwezwa no kwirinda. Purification brought by abstinence. Oya uretse kutibeshye. Oya ndagira ngo dukoreshe amagambo yose uko ari atatu. Abstinence. Self-control. Na temperance. Ibyo simbizi. Temperance. And temperance. Bivuze mu byanjye bana. Temperance. And temperance. Ndaza kubivugura za kubyumva. Voilà. Igifaransa uravana ukimenye. Temperance. C'est ça. Yes. Icyambere. The first. Abstinence. Kwifata. Is holding yourself. Ndibuka bazana agakingirizo. I remember when they brought condoms. Muribuka ijambo ryitwaga kuba. Do you know the word called kuba? Kwifata. Hold yourself. Ubudahemuka. Faithfulness. N'agakingirizo. And condoms. Ubwo ni ubudahemuka. Ariko murwa ko ngewe nibuka hashize imyaka nka 20 ariko ndacyabyibuka. For 20 years but I still remember that. Mu gifaransa nicyo rero abstenir cyangwa se abstinence. That's what's called abstinence. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Muribuka Imana yategetse Mose. Ndabivuga amagambo make sose. God commanded Moses. Iramubwira mu bice bitandatu mu Told him in Numbers chapter 6. Ngo hazabaho ubwoko bushya bwitwa abanaziri. There will be a new kind of people called the Nazirians. Abanaziri. Nazirians. Iramubwira ngo dore ikizaba kibaranga. This will be something that classifies them. N'abantu bazaba bakuwe mu bandi. They will be the chosen. Swat nabibasabye ngi Uwiteka nabitegetse ko ariko bigenda. Either be me God commanding them. Cyangwa se nabo ubwabo babyihitiye. Or them choosing it for themselves. Abanaziri bazaba ari bantu ki? What kind of people will they be? Icyambere. First, bazirinda gukora ku kintu cyose gisindisha. They will abstain from any alcoholic drink. No kurya ku mbuto zivamo vino ntibari babyemerewe. And any seed that comes forth wine they were not allowed. Secondly, bagombaga kwirinda intumbi. They had to abstain themselves from dead people. Abantu bapfuye ntibagombaga gukorwa niyo yaba ari nyina wapfuye ntiyagombaga kumwegera. Be it his mother dying, he was not supposed to come close to them. Icya gatatu. Third, bagombaga kutogosha umusatsi. They never had to cut off their hair. Bagombaga kuba ari abantu bashyizwe kure y'abandi. They had to be people set far from other people. Ngira ngo umuntu tuzi kuruta abandi muri Bibiliya w'umunaziri ni Samson. We know Samson as a great Nazirian. Ise Imana bimusabye na nyina batarabaho. God asked him before his mother and father were there. Kubwo umurimo yagombaga gukora. Because of the work he had to do. Kubwo navuga ngo ikize. Kubwo umuhamagaro ari ku mutwe wa Samson. Because of the calling that was on the head of Samson. Na nyina ntiyagombaga gukoza igisindisha ku munwa. And the mother didn't have to drink any alcohol. Niya twitinda kavuga ngo nayitwitiye natwaririye inzoga yagombaga kuyinywa. Even though he had cravings of alcohol, he was not supposed to take. Kubera umuhamagaro ari kuri Samson. Because of the calling of a Samson's head. Kugira ngo ashobore gukora icyo gikorwa. For him to be able to do that. Hari ibintu rimwe kabiri gatatu yagombaga kwifata. There is 1, 2, 3 things that he had to abstain from. Akabyirinda. He would abstain from them. Atari uko yenda ari n'icyaha. Not because it's a sin.
ahubwo kubera ko wari umunaziri but because he's a Nazirian, bikamufata kwirinda. and it would stop him from doing such Imana yacu things. ishimwe cyane. Praise be to God. Abantu Bibiliya iratubwira The Bible speaks abantu bose Imana yakoresheje all the people that God used, babayeho ubuzima wagira ngo bavumwe n'Imana. they had lived a life as if they were cast by God. N'abantu bashyirwaga ku ruhande, Is there people who are set aside, bakabaho ubuzima bwa bonyine. live a lonely life? Uwitwa Cambridge yaravuze, A man called Cambridge said, dukunda kuvuga abandi tuvuga abacu. we love saying other people but not Muze our own. Cambridge yaravuze, This man Cambridge said, atarapfa before he died, ngo kimwe mu bimenyetso kizakwereka umuntu Imana yahamagare kugira icyo akora, that among the great signs that people call this ngo ni person, umuntu utinyuka icyo bita kubaho wenyine. he's a person who loves being idle. Uranyumvise? Are we together? Kimwe mu bimenyetso, Among the signs, kubera ko umuntu wese ahava akagera because a person wherever they go, atinya solitude, they hate solitude. atinya kuba They wenyine. love being idolized. Bishop, ikizakwereka umusore uzavamo umuntu, What will show a man who, a young man who become a man, ikizakwereka umusore uzagira icyo avamo, what shows a youth who become a ntabwo great agira man, inshuti 300. they don't have 300 friends. Abasha kubaho They can wenyine, live alone. ashobora kuba mu cyumba bukarinda bwira He wenyine, can live in his own room for nta a few nights depression afite, without depression. kuko naho Imana Because itunganiriza that abantu. is where God manufactures you. Twavuze kare Yesu, We earlier spoke about ntabwo ari hano Jesus. mu nyigisho handi. Kare navuze Yesu We were speaking about Jesus. ku myaka 12 On his 12th year, yagiye mu rusengero ngo amara iminsi 3 bari muri débat théologique yanze kurangira. for 3 days in a tabernacle on a debate that was Bari muri theological. débat théologique yananiranye kurangira iminsi 3. For 3 days in a theological debate that was Ababyeyi bamubuze. the parents didn't find him. Ariko ngo ababyeyi bamaze kumubona, But when they found him, baramwe ati mwana wanjye wadukoze ibiki? they said, what did you do, my son? Ati ntimuzi ko binkwiriye kuba mu nzu. That don't you think it's abidable for me to be in the Uretse abahimba church? gusa, Bibiliya tubwira ngo nuko uwo mwana hasi arakura, ashimwa n'Imana, yubaha ababyeyi, yuzura umwuka we, yize kubaho wenyine. This child learned how to live alone, and he was grown in stature and in character. Byamutwaye imyaka 18 For 18 years, kugira ngo akore imyaka 3 gusa. to serve just for 3 years. Ibyo mvuze uranyumvise? Did you understand? Byamutwaye 18 It took him 18 years yicaye wenyine, sitting alone nta umuzi, without anybody nta knowing him, gatuti, without an nta altar, mateka, without a nta legacy, ndirimbo, without songs. kugira ngo mu myaka 3 Just for 3 years, asigaye yubatse he amateka. can leave a legacy behind. Abakobwa n'abahungu Young boys and girls biteguye kugira icyo that bakora, are ready to do something. n'abantu bazi It is the kwitandukanya, people who need to separate atari themselves, ukora icyaha, not because it's a sin, ntatahe za anniversaire zose. not to attend all anniversaries. Anniversaire zose urazizi wowe, You don't have to go in all birthday abo parties. mwiganye kwihanika, Those who started together in Hanukkah, ubwo ni mu gihe cyanjye mumbabarire po, in my own abo time. mwiganye kuri Kigali Parents, Those who started in KPS, abo mwiganye kuri hehenya hehe, those who started here and there. ugasanga ibintu byose warashyushye waragurutse nta kintu kimwe utabamo. You are up in the air, you are in every event. Abadafite basigira abana niwe bahamagara bose, Those who don't have who to nanny the children, they live in you. barabizi ko uri available anytime. They know you are available anytime. Nshuti yanjye ntabwo ariko bigenda. That is not how it goes. Abantu bagira icyo bahindura mu buzima, Those who bring a difference in life, biga they kwitandukanya. learn to separate themselves. Abakorinto ibice 6 Corinthians chapter 6 uhereye ku murongo wa 12, from 12. Pawulo avuga ngo byose ndabyemerera, Paul says, I know I'm allowed ngo to do ariko byose everything, siko bingirira umumaro but njyewe, not everything is valuable for me. byose ndabyemerewe. I'm allowed to do everything. Nemerewe kuba nk'abandi basore, I'm allowed to become like other boys. nemerewe kujya aho abandi bajya, I'm allowed to go where others go. nemerewe gukora ibyo abandi I'm bakora. allowed to do what others do. Twavuze abatobora, When we speak about piercing, batobora amatwi bagatobora hose hakarangira, they pierce everywhere they bagatobora have. amazuru ndetse n'ururimi. They'll pierce their nose and tongue. Nta tegeko muri Bibiliya ntaho byanditswe ngo And ntugatobora ururimi, they're saying there is no law that stops them from piercing. uretse ko byanditswe mu muco wacu, For it is written in our culture, byanditse muri valeur it's zacu, written in our values, kandi ahandi ho hose ku isi nuko. and it is everywhere in the world. Iyo ukeneye kwitandukanya When rero, you need to separate hari ibyo yourself, wiyima, there's some things you hari decide to ibyo not wiyima. do. There's some things you decide not to do. Haleluya. Hallelujah. Nta wabikwimye, When nobody refused you, nta wabikwimye. nobody refused you. Ukiyima televiziyo You refuse yourself from TV. ugasigaza umupira gusa, You just watch. uratunganye wa
nibaza ko mwijuru abantu bazakina n'abamarayika ariko ntekereza ariko ntibyanditse. I believe in heaven there will be a match of angels and humans. Cyesengera Messi ngo zabarimo. I pray that Messi will be there. Iyo ni blague. That was just a joke. Nshuti zanjye. Ukiyima ibyo ukunda. You refuse yourself from some things you love. Nigeze kwa mu gihe kimwe nta kazi mfite. There was a time I was jobless. Nta kazi mfite. I didn't have a job. Ngomba kuba mu nzu. And I had to live in a house. Kandi bitanyemerera gusohoka hanze. And it wasn't necessary for me to go out. Nta wambuje bitanyemerera. I wasn't allowed to go outside. Kubera ukuntu hanze hari hameze. Because of how the outside was. Abajya batembera muri ibyo bihugu murabizi ukuntu hajya hakonja. Kuburyo niyo bakubwira ngo ndaguhemba utari bujye hanze. It was in a winter season and I wasn't allowed to go outside. I didn't have a job. Ntabwo mfite iyonja. I don't have anywhere to go. Niba ari ahantu habi ibyaha hambere ni mu kutagira icyo ukora. If there is a sinful place, it's you being there doing nothing. Ngewe nishyira ku muhano. So I set myself. Ndahira nasenga. I disciplined myself. Ndavuga ngo kugeza igihe bizahindukira. I said until it changes. Sinzigera nibeshya ngo fungure televiziyo. I will not even open a TV for a while. Sinzatinyuka gufungura televiziyo. I will not open a TV. Gusoma nibinanira. If reading is not able, I will just walk in my house. I set a discipline for myself. Secondly, even though I'm alone, I will not go in bed. Because that's where you become a coward. Brethren, what I'm preaching to you, God was telling me to prepare yourself. I got time to read the Bible. Now I had time to read. That's why you are inviting me. That's why you are inviting me. Sometimes you think you don't have what to do. And God says, I want to build you. If you have a job, you won't find time. God did not forsake you. The Bible says if you're faithful in the small, you can be faithful in the much. Be faithful, jobless. Get closer to God. Use your time to build your spiritual life. Read your Bible, brethren. Read your Bible. Learn how to kneel. Allow to be alone. Separate yourself. Abstaining is purity. It is purifying. These two words are different. There is a language in English that uses restraint. To restraint. Self-control. And there is another language that says self-control. I praise God for those two words. Because they don't serve in different ways. There is a comedy I heard of. Not comedy. A joke. There is a joke I heard recently. And it taught me. It was a woman speaking on social media, saying that when she was still young, she was sleeping with her elder cousins, but who were Christians. When they sleeping, they thought the child was sleeping. And the girl told the boy that, my dear, I feel like I'm falling short. I'm falling short. The girl replied, touch me so I can fall short. Touch me also I can fall short. Are we together? It's possible that they didn't want to be. It's possible that they didn't want to fall short. They thought they were going to use self-control. You don't use self-control in that situation. There you use restraining. Those are two words. Restraining is going far from something. It's going farther from something. And you are allowed to do that. Is it a sin to go in a club? When you is there a worship in a club? Among the things I missed, I never went to a club. But I've seen it in just movies. There are people who made themselves cool kids who think they can go in clubs. That girl is cool, she's a cool kid.
Let me tell you. Abashaka kwezwa no kuba kwa kundi. Those who want to be purified. Baririnda kandi nta wababwiye ngo ibi ni ikibazo. They abstain even though it's not a problem. Aho kugira ngo wifuze wakwirinda. Instead of you getting medication, you can prevent yourself. Hari abantu tujye duseka. We laugh at people in different churches because of the way they dress, because of the way they speak. I never comment about that. The problem is to call it salvation. But abstinence is good. Restraining from sin is good. Praise be to God. Self-control comes from the Holy Spirit within. I know I get angry. Sometimes the child will make me angry. I tell him, go from my face. If not possible, I will leave. That is restraining. You'll be like the other Galatian that is near to you. In Galatians chapter that speaks about the fruits of the Spirit. No. The fruit of the Spirit. Not the fruit of the Spirit, but the Spirit, the fruits of Hugo. The fruits of the carnal man. Not fruit. The works of the carnal man. The works of the flesh. We know the carnal man has no fruits. The works of the flesh, you already have something close to you. You already have something closer to you. You know the three men that meant when they had three carnalities among them. Say, let's say the truth. I will go first. You don't know, but money in church. After offering, I pick and take some. I say, God forgive you. He said, you don't know me. When I meet a skirt somewhere, I n'ijipo ndayitwara. Urumva icyo yavugaga? Iyo mbonye ijipo mba naguye. Iki cyongereza nta cyazi mu mwihorere. Uwa gatatu rero. The third, ati nanjye ntege nkingira. That I have this weakness. Iyo numvise amagambo ndayavuga. When I hear gossip, I speak. Nibi muvuze ndabivuga. I will also speak. Buri wese agira abagarate bamuba hafi bo kanyago. Everyone has a works of byiza wakwirinda rero. Kandi na Yesu arabitubwira byiza nuko twirinda. And Jesus says it's better to restrain. Hallelujah. Iyi musobanuza asobanura neza pe. Dukomere Yesu amashi. Hallelujah. Hallelujah. So, as I go to the conclusion, Imana ibaho umugisha. May God bless you. Twige kwirinda. Let us abstain. Kwirinda bireza. Purification comes from abstinence. It makes us to become like Nazirians. We have made ourselves the cool kids. We don't have limits anymore. Be it in the clothing, be it in the way we speak, be it where we go. We can also do that. You are civilized. You can go to Gisenyi. You can eat life. I'm not saying you don't move, but abstain in whatever you do. Restrain yourself in whatever you do. And that alone brings purity. May God bless you. May God